nanutse mu ndege mvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubatse witaje baravuga bati twagize Nyarutarama cyane bati Imana yambwiye ko igiye kunyubakira Nyarutarama. Noneho uyu munsi mperehe ntangirire he bahu undi ba showbiz uyu munsi noneho imihanda yahiye. Reka mpere kuri wagize birthday. yakoze mereza ibitano hano waje urakoze ku matipu. Nuko umudamu bitabiye atabaririmbye azabatsinda Kagame yahawe umutirika w'inzu. Ubatse witaje baravuga bati twagize Nyarutarama cyane bati Imana yambwiye ko igiye kunyubakira Nyarutarama. Irangije iraza inshingira inzu hariya. Imaze kwashinga inzu ndavuga nti iyi niwo musozi wa Nyarutarama Imana yavuze. Uko byagenze izina rihita rifata aha ni Nyarutarama rero. Oya numvaga bahita Nyarutarama simenye ko rebe byavuye. Oya niko bimeze ninjye byavuyeho kandi nanjye byahumetswe n'Uwiteka. Imana yo mu gihugu cyacu. Ihumeka kese ari mu ijuru. Oya ravuga Imana iravuga ari. Ugiye kubirwanya. Oya nabona. Imana iravuga. Burya koko Imana irakora kandi ikigaragaza. Uyu DjBriane wacu nawe ngo impanuka yari imuhitanye. Uze Imana we ushimwe pe ushimire ko n'imodoka yabaye ariko abantu nta kintu babaye. Ndebera rwose nawe. Yewe noneho ndebye Bwiza IRusizi pe ngakomeje kwigwizaho abafana ngabereka urukundo ndorera nawe ibyo yakoze pe. Iyaka mwana nawe imihanda akomeje kuyizonga agenda ababwira uburyo cyabaye umusoda. Reka da usi nanjye nabyemera njye ntiwambeshya kabisa. Bwire inkovu ufite hano kujisho kwijoro ry'iburyo witewe n'ikiyaka. Nanutse mu ndege mvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nari umukomando wa Amerika. Uba muri parike byari naguye muri parike Virunga muri Kongo Kinshasa. Ese ubwo rusiki uzi ko ndi umukomando we. Iyo mpanuka wigize ryari yaka? Iyi mpanuka yanayigize Nyamara mama Kigali imihanda yaranyereye ngo Kigali bisheya. Ubwo si depression reka nigendere da. Ngusibye no kuba mukunda mudana musengera. Jya musengera uramaze. Urumva kumusengera kwawe nakayiga kuryo karimwe nakayigashya karimwe. Kumusengera kwawe ntacyo bihindura nta kintu bitwafektaho. Uramusengera jo tumusharinge. Uramusengera nanjye musengera abahungu bakeneye amasengesho y'abantu benshi. Bakeneye abantu benshi babasengera tumusengera turi nkasa. Nta kintu bimuhinduraho umusengera kwawe ntibiri umugira wawe wenyine. Kare komeza usenguza amasengesho yacu twe twasenze uzamasengesho apfuye ubusa karangira banadusize. Kumusengera kwawe nta gashya karimo. Musengera nanjye musengera ubwo Imana izumva zamutsindira.
nidukanga iyo terime yavuyeho rwose ngo kumukunda ukamusengera wa natwe twarasenze turababura nagashya karimo budani. I don't want peace. I want problems always. Yo popo nkiri kuri ibi bya Kigali wishaya mise nibonera kandi gatangazo we ngo batuzanira na hamarobo azajya dufasha mu gikorwa cy'iki n'iki. Bakobwa murajya he ko tugiye kujyana udufoto twanyu da bakaduha umukobwa umeze neza nkawe. Aha handa kigaragomeje kugurumana wana Ini sekarang sekali lagi macam saya. Ola. Saba iki kibazo bakikubajije umuntu ubwo we wakisubiza gutera. Umva Braido Shower bivuze iki? Umva Braido Shower bivuze iki? Braido Shower. Braido Shower. Okay, nubwo ambaje mu Islamu ariko iby'abisilamu simbizi genda umunyagatulika. Yeze hano setse mu muryango mutagatifu aga. Bare nango nayo ibintu by'abayisilamu bya Braido Shower. Ya yeze ngona n'abayisilamu kabisa. Braido Shower ni y'abayisilamu nibo babisi. Okay. Nakubajije ngo Braido Shower ni iki? Simbizi. Kubera ko nari umuyisilamu. Braido Shower ni y'abayisilamu gusa. Justin. Nakize ntumbi tukicara yumuzi nturisha. Uretse nge nafuka abandi bose ni ndu. Mirakoze. Ariko se bavu iyo muri kubona uyu mupasiteri ari kwigisha bino bintu nawe ubona ari byo cyangwa Ndiye mupira njufata. Ye. Umuzima arambwa ati banza ujye gufata icyubahiro imbere ya Rugumesi. Mbita ngata umupira njya ku ruhande. Ndabanza ndawo mudundu ruhande. Ndongera ndawukarura. Mudundu ruhande rute. Ndongera ndawukarura. Ndawufata ndawufrana nyushyira ku gatuza ndawumorotisa. Nyuhereza ngendo nyuhereza kibombo nyuhereza modeste barawubaka nongera kwigendera. I don't want peace. I want problems always. none se Jackie wongeye guruka muri imihanda utukana kandi bari barakubujije nyabuna watujeho kabyaraho. Niwongera kumvuga ukajya kuri space bakakongoza ukajya kurogo twari ukajya kwigira marayika ukajya kwereka abanyarwanda yuko nguri mwiza uri daimoni kazi uri shitani kazi. Urumva nzakwereka uwondi we man ni mangara nguhanga ruzibashyongera umuhangare nkwereke. Cyakoza abanyarwanda baberetse mu gifu cyawe uko hasa ufite ibihaha bibi binuka byaboze byuzuye minyo. Barakubonye man abagucitse hurabaza. I don't want peace. I want problems always. Kuramvugwa hanzeho ngo nuko ingabo z'u Rwanda zageze Central Africa zikagarura umutekano ndetse n'uburezi zikaba zimaze kubuteza imbere aho zubatse ikigo cy'amashuri. Ndorera nawe rwose cyakoze buryo uri umugabo pe. Ndavuga RDF. Ikiganiro ni biravugwa ugikurikirana kuri Chaba Entertainment. Yamara narababwiye ngo uyu mwaka uzagera muri 25 muranzi. Use nk'uyu nguyu koko. Aha. Kira aho ngaho. What is your name? Yeah, my man. What is your name? I need to know your name. Nah, my man. I mean, You're me. listen. Yes, sir. You need to tell me Yeah, man. about your name. See, my man. How old are you? You. Huh? Now, what's man? How old are you then? My man. Oh my goodness. This is too many. Just take it easy, uncle. Yeah, see, my man. Just focus. Joe. Bro, answer correctly, please. Yes, please, that you could say. Yeah. 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 Nakize ntumbi tukicara yumuzi nturisha. Uretse nge nafuka abandi bose ni ndu.
nyamara burya kutigabira agatsindwa niko sha ngo nawe nyumvira pe. Ese nzovu harya bura revolution bisobanuye iki? Inde? Revolution. Revolution se sibyendi bita revolution byo gutandukana n'abantu bashakanye ariko biba hanze nko muri Amerika i Burayi bashaka gusinya imyaka 5 yashira bakongera kotara cyangwa iyo batayongeye baratandukana ni iki revolution siyo kuntuza se none se aba babiri hari aho batandukaniye ra? Aha kanigendere. Maya kenshi nkunze kugenda ku mazi. Ku mazi? Uri kurya nk'agakisi iyo ugeze ku mazi? Nkunze kurya kitchen. Akenshi. N'amagengo hari gusa. Murakoze mereza 5 hano waje urakoze ku matipu. Ikiganiro ni biravugwa ugikurikirana kuri Chaba Entertainment.